Anna hanga ogutui abam gudong ali valu kala miyur saikoro pau kapahi hashoklu shitsang da ruhi kahai mijili hui mira ka mashit kasanga mijili kayon mira mark kapi kasang trada turuk tuja trada panga aina trada turuk remake up da ajiwi kamadaya baobing Kangbok B District Sem Gashokwi Sakla Kahai Maram MLA Leishioge Shingna Assembly Gazibli Hangsang Haira District Boundary Reorganize Up Lungragaji CM Biren na Hang Haira Manipur Governor Laxman Prasad Acharyana Churachandpur Livada Yari Li Krajan Kasa Sampang Haira Leikhyang Athor, Aje the Dangkul Expressway Bao Inji Shankui in a Bami Dele, Baobing Mesaina Nang Rumsa. District Boundary Reorganize Sapalung Rada, CM Biren na Hang Haira. State Assembly Gazibli, MLA Leishioge Shing na Kangbok B District Sem Gashokwi, Saklak Kahai Maram Race Sai. Todrin Jan Li Kang Yat Kale, La Sazig High Communities Bing Winning Yang Moku Maram Hang Sanga. Rida Sadar Hills da Zatkasa, Kangbok B District SMG, District Kai Kashok Jina, Sagzi Yari Bing Aina, Indian Shokarwi Alungli, Memorandums of Understanding the Data, Shoy Kasale Salala, Mayang Rock Kahai Jili, Mushurla Saga Haina the MLA Jina Hangsanga. 1970s Adam Waina, District Status Poraga Haiji, Yangsang Kamili Central Government, Dulet Mukwirang Laka, Stakeholders Psychorally in Sunragaji Dumi Hiresai. Ka District SMG, Kangasan Matada Malayla Sahoda, Communities, Tarakana Atomli Yankei Gahai, Mate Kamiwi Ningyang Makuung Layagaji, MLA Leishioge Shingna Hangsanga. Kangbok B District Li Chukjak da Thari Le Ha Khalei Wibang Mi Bing na Gachot Sam Gapang Maram la Hangsanga. Kangbok B District Headquarters Washung Kawai Kasali Districts Kadewi Ku Kamagan Leya Gaji Hang da District Wi Thari Kai Gashok Ningrak Li Kang Hansai. District Kasem Official Maram Li Yang Aka Administrative Convenience Kira Yaji Ka Gachang Liva Majitha Tuwa da MLA Jina Hangsanga. Chief Minister N. Biren Singh ng Han Gagali, District Kasem Jili Kangwile Gahai Alam Mayaya. District G Administrative Maram Wibang Gasem na Jilala, Political Ning Haizang Haina Gaji, CM Biren na Hang Pata. Kala Ji Tui Gahai Adamli, Mui Gahaina Gaji Hangda, Maram Hiwi Aina Maring Gapajung May Mashok Kavai, District Jiwi Maram, Yang Sang Palungra, the CM na Hang Sanga. Midarakana District Ji Jajur Kailaga Tekwi Howard Biren na Ningai Kama Pongshoka. Anagahang, Mi Bing na Rimetui da Maniburi now da Makwitua Gala, he steadily Saklaka high problem Akana da CM na Tegukui Pongshoka. Mi Gaikana District Ji Ethnic City Akawina da Paning da Group Jina Gadeli Kashina Berhaura Gajiwi, Kangajila Leya da CM na Hanga. Hiwi Aina Ethnic Tensions Shok Paishina da CM na Ninga Creek Pongshoka. Chitada Sada District Boundary Si Political Gala Ethnically Mabanla Agachang Administrative Conveniently Sure da Reorganized Kasata Karsaya da CM Biren Singh na Hanga. Kala Yariwi Kagzang da Fair Practical Kasa Boundaries Ngasa Kawai Reorganization Process Li Civil Society Organizations Pingli Ngasan da Kasa Tagar Saya Gaji CM Biren Singh na Hanga. Manipur wi Governor Kathara Lakshman Prasad Acharyana Churachandpur Town Livada Kuki Community wi Ningka Gashak Leida Klaimaram Yangsang Mira Gaji Dwi Mi Haira. Governor Acharyana Ayachura Chandpur, Deputy Commissioner with Office Li, Her Kardiranga Bike Rally Vahopok Mia. Governor Nakuki Christian Church, KCC Relief Center Lilavada, Internally Displaced Persons Pingli Kerjan Kasa Sampanga. Jingri Gahai Masangla Rahara the Governor Jina Hanga. BTI Bao Atishoda Acharyana Zomi Council, Zomi Students Federation ZSF, Kuki in Bigala, Mar in Builila Sampanga. Kuki Zoe issues hang jitheda atum na Governor Lit Memoranda Misanga. Governor Jina Churachandpur Medical College wi Medical Katamnao Binglila Sampanga.
college jiwi academic kala administrative ka sakleida khlei maram hang ji theida governor li memorandum misang ji Ukrul hamlai kongli retaining wall gai gadali sajida national akati haira. Kala shaji hamlai kong B1 zingdun chong ayang zin bungmadi minat panga shikhali ka shokna. Wal jina min karor shimli shimkur akawi naung ra katum sajida district arishangli kuivai. Ka akali magan kuirar tuwa. Shimli retaining wall na zakshilagay na min roda chili tu charnaw hormi lung harwi naungla vu zingum chiko tharchilan aina zingum tharuk ring sikala naw miyara zingum akha gajang shini naw jising atumli sagzuna Ukrul district hospital likhivada chon nawni jili first aid milaga discharge sahawa kha naw miyara jili magan khuirar tuwa Now jiwi condolence service kala phum jifa aju tu sharli khikara da hanga Pauhi Ukrul police station wi officer in charge Tringam Ningshen wi aina samgapangna Ukrul avu market li ngaya watchman haimi khawai vendor bingna chief minister and Biren Singh li ngagaw haira Avu market Ukrul wi chairperson Soso Zimikna kahang avu market masemrang lakha atumna zingham zingrot madeila shonkar li what your sai Atumi gajot theida Ukrul avu market sem kami wivang CM and Biren Singh li ningashi pongshokka 2023 datra hali chowki jars nga jega highway aina avu market li khali gsu shok me hawada atumna concerned authority li via security wivang shinaw vendor khanini na ngayang nga da bam khawai concerned authority na jijumia da hanga Ka atum shimli ka jijawi odling rockser da jigatha security wivang kabam odji masarir mana da hanga. Reader we jawgijars bingna od mathala kaina yangsang misaya ka jawgijars shinga highway ena od khali shok ji hawaji. Concerned authority we atishur da later clay jawgijars ji avu market complex with public toilets shigajin yangasang zang da sanitation ena hygiene yangsang mi khawai wivang mang mana ji hawa. Security khavadina khalig sik shokjina atumi lei sakli sajadale hauda avu market li ngayang mi khawai watchman khani haimi luda vendor bingjina CM and Biren Singh li bo haira atumna kahang acha gajang marang darik maguda jishathang second hand gashan gajon li thi hawa what ji avu market bi dukan thurukwi ina li ga khuina kala lopa thinghang phanga manwi khwithi ga haina ji Ajahon director ada akha thangla dukan tharawe na wajur lopa thing thumra shakhani wi lithi hawada hanga Avu market li what your khawai bam ga khwi ga jangli lopa shakha hangphanga khwi ga saji ara lopa shaka thum khwi haira jiya Avu market committee na aman ga gaji zingum phanga wi thili madai ga na ji Lopa dio me kha phai ga khwi ji aina athum watchman madingrer manada hangsanga Iroi Semba Imphal Lekhale College of Agriculture within Resign Sa Khawai Demand Gasa Democratic Students Alliance of Manipur Desam na protest Sada Administrative Office Shaw Lodmi Haira Din Professor Indira Sarang Themli Zingumi Maramina Resign Sa Khawai Gabona Desam activists Pingna University Regulations Li Madung Makanda Masabay Manada Nganing Dalay President Desam Mayang Bam Samorchit Maydena Kahang Din Sarag High Professor Indira Sarang Themli Central Agriculture University CAU Registrar na Ajukum Marang Tarik Tumrada Akathang Release Order Mi Kahaina Kalachi University Act and Statutes Azingli Retirement Zingum Hangturuk da Pangaga Kahai Wivangna Ka Sarang Themli Tenure Limitly Handa Kasay Sang Hawaji Sarang Themli Haibam da Kaleji University Kaladawi Ayin Gagaina Gala Regulatory Framework Li Kaya Magashing Saya da Tesam na Mamayamana
Sarang them we maram hi thakla kai na yang sang mi da university we rules that nang sak vai po haira. Kala university regulations ati sure da appointment ka termi ka vai po haira. Maram hi wang university registrar na kachang hi we alungli jiju khami chokla bai ji da le. RG Kar Medical College we trainee doctor Sagathatli Rims we resident doctor Bing Lamak Mayang Vau Haira. West Bengal Lake Shock Zingum Tumrada Aka second year postgraduate trainee li Sagathat Ochoji Mijam Miram Makaningala Medical Community Vivangla Yari Vivangla Ning Karikla Kahai Ochotna the Infali Khale Regional Institute of Medical Sciences Rims we Resident Doctors Association RDA na condemn Gasa Pongshoka. Rims RDA nala Central Bureau of Investigation Inquiry ngakauda makup magaila kahai mijang magasa yang sang kami bo haira. Investigation ji thakda sami khawai gala take a ji regular sada update sa kami bo haira. Ji nang soda shinao doctor bingwi wang helpline hai mi khawai gala arishang alungli staff bing matai la kai na shinao san lingak mi khawai security measures khui kami bo haira. Kalo otshot jiwi kayon nali ayin wi azingli madik kajadan di mida jigita shnao li kayom otshot ji marashok li ngasak vai po haira. Kalo otshot jiwi kayon nali ayin wi azingli madik kajadan di mida jigita shnao li kayom otshot ji marashok li ngasak vai po haira. India we abam ngadadai dali mayonda clay har kar diranga campaign li Ukhrul District Paradya Janata Party BJP na la sharukwida cleanliness drive kwika haira. Cleanliness drive ji aya Ukhrul town headquarters li kwika da party members bingwe angran ang yeji motor bungshini makai shikha li kanti jok phungri dang li haupoga. Chili party ji we Ukhrul unit we executives mandal la morcha president bingala karyikartas bingwa zangaji. Har Kar Diranga campaign hi India we Independence Day kamayon sada Shimla Gajida Indian Pilan Khanga Kawai Gagsat campaign akhana. Avaramli Legashi Gala Ngalay we Kokha Gasaning Pum Gasat Sang Kami campaign Gasana. Ayawi Angran Angyechi former MLA candidate Somadai Shaiza Nathanda Jingai Pungyar Gala Ukhrul Mandals we Minganin Bingla Sharukwiya. Har Kar Diranga hi campaign mang maningla itum na national pilan shim khui ungda ngalayli legashi jithei kawai abong ngasaya. Indian national pilan hina itumi mai khya gala khokha gasa jithei da shaizana hangsanga. Tukamaya patriotism khira kawai gala national pilan wi aman gasak thei khui ngasa kawai gasat khami phekar ngasaya da hangsanga. Angran ang yeji kari garda bingna yari abam la gajijawi shimli national flag hangang rock da gupsanga. Pauhi IT News li sampanga. Manipur di short road kamra tiena BJP wi wang gadong malay manada MLA Joy Kishan na hanghaira. Manipur Legislative Assembly Session li BJP MLA Kumugjam Joy Kishan na kahang di short hi wang ina BJP State Chief Minister gala Prime Minister Zangdali makhamaya leng sak haira. Gala di short hi zatwang sak kawai gasa ina BJP dongi gaji malay mana. Situation hi tharsang kawai party na ningdong da hotna dalaya gaji MLA Joy Kishan na hangsanga. Di short crisis hi solve gasa adam gazang gasak otna. Thangaya kawi alungli tharsang gabay maning manada MLA Joy Kishan na hanga. Ka yari na thay gajia Manipur wi hiva hapta gajang wi duila maningla zingum aka lang gahaina. MLA jina gahang gasak adam hili gaja pakwida gathana gaji gathana political ningrin wang pekar gakwila lay. Kala atumi ningrin wang di short hili gasat kami ngagai ngaga kawai gasa layada MLA Joy Kishan na makamaya pongshoka. To short hi tharsang kawai opposition members sang the stakeholders saikorina kuing shik kawai BJP MLA jina gathong haira. Inner line permit ILP system wena Manipur Sarkar na lupa crore tharada akha langda gazip kui haira. 2020 wena tuida aya aina dangda state wili ILP wena lupa 11.74 crores ungzangaji. Mashing hi Manipur Chief Minister N. Biren Singh na aya assembly gazib li pong kamina.
Mashingji Manipurli Ragzangmi 8.53 lakh li ILB certificates mi kishokwe na samgapangna da Chief Minister na hanga. ILB hi Manipurli 2020 kum tharau ka jangzat na phok da Northeast Pamni ILB ka hai Arunachal Pradesh, Nagaland kala Mizoram mithili Khammadia State ngasai. La luida achiwi kamdaya baubing. Kangbok B District Sam Gashok wi sakla ka hai maram MLA Leishio ke shingna Assembly gazibli hangsang haira. District boundary reorganize up lungra gaji CM Biren na hang haira. Manipur Governor Laxman Prasad Acharyana Churachandpur Livada Yarili Khrajan Kasa Sampang haira. Achiwi pau hiling jangaira. Pao ngana da clay na tum sai ko rili ringa pa gala kamahaya zimi shong sa serano.